O ke fia pa ia ka upu le kaulangalanga le me ia fa pe mai o trucks. O fango ngoa sa karongo mai en fefenga sa ka fa pe langa ngo bai o maka. Bai o maka le por kasiva iva ongo. Vai le leva fa sa mo mele. O le mele le ava ko le kai fafo. Ai ave Siaki ko wakakau ile malo male makanga renga o kiuke lo fionga pa minska ya mas for ka ko kapinga ka ofi le mele o le ave o uka containers por se uka a farolo e ku farolo nga pole o kasta Siaki nga o ngale sa ko fanga sa ko menge fora o fasainga Siaki uma lava mel mala i ole le waf polale kele polale le me fai aua ngi avenga se container po se uka e Siaki i se faroloa po se Ofisa o Mekau Freight o mga fai pounded area aua ngi koe vei kua Samoa lai kiki o Samoa awa ngi so le o le ka umangi e ave kua ia meia ngā kore o kankai e Siaki o ngā kumongo kwa kupe le Siaki e mangi mea au ile le mafua ko nga wako fanga le fa kula fongo ma fora fa sai ma fora wako kala container nga la umba mera pi ko numa ai le or Siaki ngai ko au ko la e fanga ma trucks ma ka vale ma mele ka nga ko ile ko invoice le foi ka pa mia ma me fake invoice o ke le yo ko pe le malo pe Siaki uma me ol mal i ole le waf aba ku ngiska ka fenga lenga i le waf e so swangi e le lenga e fa e onga mo uma mele ko container ma sa o ai ku pe ki ke nga mele ko container au ngi ko be ngi me Siaki fafo o wa ngi fa mai o si container ave ko fa lolo no ku la ile e akur customer le vanga kala container fa nga ai akur customer Siaki Oisi mea e aku ngar kalai al container ka kala mai kua la o mai ngai me lai pi ko ai luma ya o mai nga ai o le kasiva iva ongo po le iva fiko ngo vai e meia ngo vai container le siva ngai ngo mako aku ngenga moko aku le i le funga ngengu sila moko aku le moko aku fai container papa ai ka e Siaki le waf ai ko so mer container ave lokpa ngalo ko pa fa mai le nga kurkasta wa me la ko container fa mai meu ka ma me fa mai o ia a fa mai le sedi nga fa mai ola i marka vale ko fa mai se va nga ka vale ina ko so marka ai le o ka vale ko o invoice ele o ye se ka vale ko o invoice ai fa marka oi la i marka vale ko fa mai se ko so ko marka vale e ngal ko so marka fa ia o lo ki fa ngal ko ka vale o ko nga me fa penga anga ba ko ilangi fanga ko ngol container nga ava ko mangi fala au e le kai mo a le wo fa longo la ka kala ni le weekend lenkengi waka kau aua nge ko be container mangi uka po ngara ko nga me ave ko ia Siaki uma me le waf mau le nga mau nga kama la o me fa for container e se ka mi ko fa mo i me yo scanners ma me fai ia o ke le lenga a fa yo scanner malo rosi ma le fa mo le a nge ia ingusila ne fo ke bai nge ingusila e ke nga scanners o le la wa ia container fa la ke vai me e la Siaki la fa so e ke ala ko ia ole kako o le main entry lava nga o me ia fanga le fa kula fongoinga ia makako trucks mange ke ole le ai kia le nga na o kunga le ka o le simele nga mai ya fonge e fa muinga ilanga launga ngo ke wan menga la nga ka o la fa longo o ke le lope
penga mai ka o sesi pe mamala mai meleng ka o fa muinga mo suspensory loans fa mo ikel ka pule suspensory loans o ko nga loans o nga ke la ku mo la prokeki o nga mai lo ku pe fa ye re ko kongia pe a follow mamanguia la prokeki a fa pe le nga fa la prokeki ko konginga la ku penga sa fa ngi usila ke lo po fai pia sa fa ngi usila ya me ya ke lo nga sa ke ning fa nga ka minga por kasiva var furu var var lima var kol var fa var lima lo ke nga sa fa ngi usila o ke ko Siaki po fai pe ngi usila ai o se vai nga le fo nga mo ai nga vai elengi suspensory loans fo nga mo la fa pisingis ai mo ngai ai ka amaka inga ia fai mo fia onga build up ia confident o la inga se la ko me o fai inga ia kupu mola maka le foi la lenga fai ele ko kongi ia a kongo nga foi mo le fon fa vai ai ka we ke lo fa ngo ku le inum ka pule ole o kala lenga mai ele fa mu ngai ilanga ka pule sa fai o se kasi o vai nga folile ngo lo kau ki kilo me ka nga la ngo ye ngi so fai pule ngo makanga nga skasi o me sa mai ke lo fa longo ma wo fai pule wa mai o le kai mi fo a onga a makale balu a makale o fenga lo nga liva longo winga la mo kai mi mo fa le ka mai ki la onga nga awala fai ngofia nga fewai ia ai yarule ni yaru ka ma por ki nga foi po makua ila ko nga nga ia makaleva mai ke le kia u yole mai ke le kia u ya yel vai nga ole oskasio o vai nga sa o mai ka winga le fonga le launga nga amau o ia o me lava ia o kuris ia i me ia o tourist ia lava le whaeloa i lunga le media wa le pengo fai aku se asa o ai whaeloa a sa moe fafo o longo winga o le ke lele a vango fai ei o nga maa keki sa moa i fafo i mea ka kuris i le ngakala i kako ngofanga maka i Samoa ma le leo Samoa ia ai mo fala loi fafo me se lava ia Australia mo Usila ma Amerika se amangi ese le interest fo se amangi a Samoa per kangia mo ia fa Europa pe unga ia ke va ka fifia fo ia sainga ka ba wa me ke renga sainga wa ka se para se ko va le sainga kasingam ka kasfinga me le lava ka ki foi nga ma ke le la yang kasele ko foi va nga singa ia ka ringi me mo sa mo so ke ringa la il ka ko el planning al malo ma la ki culture ma nga kai fale ia ma ngofanga ka fao inga ia wa mengi ko ngali ko du fa ka sanga o plans o le si me foi le sa ki ke sa mai foi skasi ilam ka puleo o ko fa o ka ko la au level le ko vai mo so oi o ke wila o auke inga ia o le pua o meio o se asa foi ba ia o kasinga me fa maka ngofia ia ngu foi mala la fanga ia ma ka ko fa foi masa ngia so ia ka lio ia o ke me fa penga o menga fia maka i pa langi pa o ku i Samoa ia pe ngai o kikiro ku ngai o fai singa o fo ia wa ku ia John Malaya bau malako po kalamalenga fai ala ngo ka o ia John langa kasi ngai lango malusi le fast edenga kasama ko ifa kasi le SSIG ma ko ifa kasi de ya mkanga o fengange o fa kuingo paki askanka sama kwa malusi lango sa mul ka ia John Malaya bau
me sa fa imka por fonga ngele al fast ne ka ke ko ke mai ka wasa ferro e malanga camera fo le pu me ferro ro so fa penga ai o fa ke ile le video clip le nga pasi mai nge ka e ke au ngafi o makmakai o makwa fully love John e fa le nga e fa nga malo sa kere nga langoinga ma sa o langoinga fo ia John nga kaimi ai o lang fa ka fa la nga fa ka roingi o mo ko o fo la John o fa si o fa ngo ya o ke mo ko nga le li nga vidi mai ka o sikaimi e complain mai ngo le mo son ko finga ko le fa ngo kula mele fa nga malo wa ru le ko John ya laudi marie ko ai lo laudi nga marie ko nga le mo son nga lu o palmia ya nga complain mala ya le mo fa ko fo ya ke oi nga yo fo ya o ke lo wa ku lo mele nga fa mai maka o kiro ko fa la ngole o fast ai ke maka le foi South John ta fa nga paki o la nga paki le nga fai e le initial paki nga le ngo le skala mas kama le mai o America na le ka o le ngol kama ai ka o pe John la John le sa fa fenga sa fa nga paki nga mai la yele e la audio mai ko John ko yema makam fai e ka mo ko se me fo e ka le ia John a nga lue ma ka ko fo ia le fast ka mi fo ma ka me fast a nga lo wa manga nge se nga luenga e sanga nga luenga ia ai fa me fi me le karfenga ile nga luenga le manga okay mai le se me karfenga mo ia nga e vili mai ke John e ke complain mai le la ko me le ke la nga mo ma fa ke le la me le nga fa o ko ma fa e la fa longo ai nga vidi mai ka mai ke lo le fia wa ki nga inga fa me le fast ai le sa ko finga po sa nga nga ma wa me nga lenga ka ko o lo lango ai fi ki pe mo se me ai le nga oi e ka si ja ku la ko ka ku ma la ko nga i lo oi ia nga fa pe nga ku la nga o fa ngo ai la ba ya ku la sa nga sa mai ai me sa ku su singa nga fa ya ilo nga ke fa penga mo sa ngaluenga ya le ko kala ke ai langa o nga ka on ka karngo fa me lo le fifi ngo le mo sa ngaluenga o fiu e kam fa so ko finga mo sa ngaluenga le mo o fiu ya fi me su se me ka fe ngai mo le se me ka fe ngai mo ya la ko fa me ke e se me ke lo fa nga me nga mga oi ya ai o sa kalanga ya o langa le o ko fa ngo wa lo me le fa o ka fa so ko o le dia ngal po kala ya mai o so mai o lo pure o so lo fi po ko ele ma fo ke ya o ngai va nga mo ka ko po kala mangi fiafi to nga ko fa popo kwai i lo songa nga makangofi sound like I'm in parliament. I just wanted to show like ole sila ka kongal bengale five songi le tourism ya ko kankanga email ka ko page Blue Wave TV Pacific ole kele lava o me fai sa mo ka ko promotinga you know por mafuanga fuanga wanga fai mo olu so o sa mo ole fa lo i lo le o mela mo sa mo le nga ka mo ko si papalangi a fa pe foi ka ko ka ia ko ka ko ka sa mo la e ka fo pe la fo ngi fa la mang maliu ole mafuanga o ka ko fai ngumela o ka ngaka e maka me po kala me e fai singa maka o kia you know okay lo foi que lo que me que nga va kurunga I ka ko Facebook ma fai lo ko me lo le ma singa
Ia, a whapela e ke le whapenge I ka kongomela. Ia, ole au ngā kongola lea o pages ia ma ngi pokalami. O le Blue Wave TV, polo tau te ia sports talanoa. Wha ngā e promote le ka kua kongu. Ia, ako ka ngā I mei fo I you know, o ko kele ka kai maka mai, ma ofo I mea lako le roanga I isi maka anga o hotels o motels, rental cars. O kako saonga I le saswangile I le malo, especially with the tourism sector, ke pelo saonga le saonga we whangol whaipule le so mei George's Pizza. E mo mia se mira lele e ku leia ia whasalalonga ia. So this is where we're at, and this is what we do, and we do it very well. But ole theme ole promote ile Samoa tourism. Ole theme le ole Samoa's home. Ko Samoa silafia Samoa ia ofele keminga mo ko e pu ele le fu. Ngai ale call to action at the end of every clip, at the end of every photo. Samoa's home. We connected with Roof Langi le masenga fai ka ko bookings. Ia mafai ka ko kangaka po e foi le maka mai wo fia book sanga va. Ia book ale keminga ia o se kala fia o makula vai asonga le vai aso le fu. Over como le sulua bookings. La popo o family reunions in ko o fiki ma si family reunion ko o la lokonga la wo ko fo I mei Samoa ia fa penga fo ia you know couples and their kids like that is how we measure our results, that is how we utilize our platform, because ele songa e ko kele fa pela o makamaka a fa pele fa nganga mo le o skakokungu ia pole mea ngale ko sa songa ko ia malo fa so le ato se la pusenge fumono ya malo fo ya masalo o le ko ki fai le chika ko fongo vo le mul le palme le po fai truck test ke mi kasi a makako ya le pure fa solo ko ya fonko lo au ye mo kula e pa ya mangi si fo ka ko pa ki ke o ka ko manga ko le ka ko pa ke pa isi e si wa vi ai a me ka wa ya ka si ya fai